muraho neza bakunzi ba ADTV. Aramakuru agezweho rero aho Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yashikirijwe raporo ikomeye yerekana ko u Rwanda rwamaze kurangiza icyiciro cya mbere mu rugendo ruganisha kubyaza amashanyarazi ingufu za nucleaire. Ni intambwe ifatwa nk'iy'amateka ku Rwanda no ku mugabane wa Afurika muri rusange. Iyo raporo yakozwe n'ikigo mpuzamahanga gishinzwe ingufu za nucleaire International Atomic Energy Agency iyobowe na Rafael Mariano Grossi, igaragaza ko u Rwanda rwamaze kuzuza ibisabwa mu cyiciro cya mbere cyo gutegura ibikorwa remezo bijyanye no gukoresha ingufu za nucleaire. Ibi bivuze ko igihugu gishobora kwinjira mu cyiciro cya kabiri cyo kuganira n'abafatanyabikorwa ndetse n'ibigo bishobora kubaka no gutanga ikoranabuhanga rya nucleaire. Hanyuma rero u Rwanda ruteganya kubaka uruganda rw'ingufu za nucleaire rukoreshwa na buhanga rya Small Modular Reactors rizwi nka SMR. Izi SMR ni uburyo bugezweho bukora amashanyarazi ya nucleaire mu buryo bworoshye kandi budahenze cyane ugereranyije n'inganda nini zisanzwe. U Rwanda ruteganya kubaka module enye, muri module itanga megawate 200 zose hamwe zitanga megawate 300 z'amashanyarazi. Byitezwe ko ibikorwa byo kubaka bizatangira muri ntangiriro ya 2028. Ari impamvu rero u Rwanda rushyize imbaraga muri nucleaire. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko Afurika idashobora kugera ku iterambere rirambye idafite amashanyarazi yahagije. Yavuze ko ingufu za nucleaire ari kimwe mu bisubizo by'igihe kirekire bishobora gufasha inganda, ikoranabuhanga, ishoramari n'akazi ku rubyiruko. Yanavuze ko uburyo bwa Small Modular Reactor bubereye ibihugu bya Afurika kubera ko bushobora gushyirwa ahantu hatandukanye kandi ku giciro kiri hasi. Umuyobozi wa IAEA yavuze ko hari amasezerano mashya yagiranye na World Bank ndetse na African Development Bank. Aya masezerano agamije gufasha ibihugu kubona ingufu zo gushora imari mu mishinga y'ingufu za nucleaire. Hanyuma rero u Rwanda mu bindi bihugu biteye intambwe nk'izi, u Rwanda rubaye igihugu cya 38 ku isi gifite gahunda yo kubyaza amashanyarazi ingufu za nucleaire mu gihe kiri imbere. Intego ni uko amashanyarazi ya nucleaire yatangira gukoreshwa mu Rwanda mu ntangiriro za 2030. Ni intambwe ikomeye ishobora guhindura urwego rw'igihugu rw'ingufu n'iterambere ryo Kongo bw'u Rwanda mu myaka iri imbere. Murakoze gukurikirana amakuru yacu agezweho muri aka kanya. Niba uri muri shakuru no muri wa ADTV, wibuka gukora subscribe na comment na like kugira ngo amakuru yose tubategurira ajye bageraho igihe kandi ajye abageraho mu bambere. Mukomeze kugira ibihe byiza, tugaruke mu kanya mu yandi makuru turimo kubategurira araba agezweho mu kanya.